guys, jumpa lagi di channel Sinta Vlog. Aku hari ini lagi di Setu Babakan nih guys. Nih kita lihat ada di rumah produksi ondel-ondel Jakarta yang di Setu Babakan. Kita lihat nih banyak ondel-ondelnya nih guys. Tuh. Tuh ondel-ondelnya nih yang kecil nih guys nih. Tuh. Nah ini yang besar nih ondel-ondelnya. Ya, kalau yang mau beli ondel-ondel bisa di sini nih ya, guys. Tuh, dipilih, ayo dipilih. Yang cakep-cakep nih. Nih, ada ondel-ondel mini juga nih di sini nih. Nah, ini topeng ondel-ondel. Tuh. Ondel-ondel yang kecil nih, yang ini nih guys, nih lucu banget nih tuh. Ini topengnya.